Oh, kena geng. Kena geng. Oh, kena geng. Oh, babon geng. Babon geng. Jangan lepas, jangan lepas. Babon geng. Oh, babon geng. Babon geng. Oh, telan dalam. Mantap dia. Bismillah. Oh, mantap geng. Babon geng. Ini dekat 1 kilo ada ni. 800 gram ada ni. Telan dalam dah. Cantik. Sambung rekaman. Kita pakai warna merah pula geng. Warna hijau tadi dekat dalam mulut si gorgon. Tak buat pelaya geng. Nak buka dah telan dalam. Susah nak buka. Warna merah pula. Kena geng. Oh, babon geng. Babon lagi geng. Babon lagi geng. Babon. 2 ekor. Mantap geng. Dia makan telan lagi geng. Ngapain. Bismillah. Alhamdulillah. Babon lagi geng. Geng. Mantap geng. Ini saya macam tadi ni. Aduh. Darah dia gigit. Pelaya tak ada. Ya. Aduh. 2 kali kopak. Ini senang keluar. Babon geng. 2 ekor babon lah. Mantap lah. Ini dekat 1 kilo ada ni 2 ekor. Ni dalam sama macam tadi lah. Kurang lebih dalam 800 gram ada ni. Mantap dia 2 ekor babon. Tak geng. 2 ekor. Tadi sebenarnya on the way nak ke sini, kawan ada singgah dekat parit-parit tepi jalan tu. Dapat strike seekor. Saya sedar dalam 400 gram 500 gram macam tu lah. Lepas tu niat nak pergi sini, tu singgah sini. Dapat 2 ekor babon. Mantap. Pelaya tak bawa geng. Aduh, pelaya muncung terus. Kopak kanan kiri ibu jari. Tak apa, ikan punya masalah padahal. Ikan punya masalah padahal.
Okey guys, cukuplah setakat ni. Banyak nyamuk. Main casting dekat kolam ni tadi ni. Dapat seekor babon ujung sana. Seekor lagi dekat sini. Lagi seekor dapat dekat parit luar sana. On the way nak kemari. Saja test cuba try. Ada strike. Dah strike dapatlah 3 ekor. Okey lah, saiz babon tu sedap lah. Lebih kurang dekat-dekat sekilo dalam 800 gram tu macam 2 ekor. Yang seekor lagi dapat kat luar tu lebih kurang dalam saiz 400 ke 500 gram. Okey lah geng. Ni pun dah pukul 9.30. 9.36. Balik dulu. Tadi datang sini lebih kurang pukul berapa minit tadi, pukul 8. Lebih kurang dekat 5 minit lagi pukul 8. Dalam 1 jam setengah mancing. Cukup lah. Dapat buat ada-ada. Ingat, KFC bukan yang goreng, tapi keren pergi mancing, okey? Assalamualaikum. Iku. Raiso iku. Iki konco ne? Iya. Ono catur pora iki? Ono catur. Radue. Aku ragowo catur lali ku. Umpan nang jero kene iki. 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 Iki umpane. Iku umpane. Asik ya. Goblok juga ya. Gimana ya, baru kering. Belah ya. Belah. Rono pisau aku. Kawan kok anak. Iki koncomu. Go catur pora. Catur orang go. Catur orang go pisau. Parang. Aduh, cocok. Orang go tang. Tang. Kenapa, Bang? Iki. Iwak. Parang ada. Parang. Go lah. Kenapa? Harus mana? Iya. Mau dimasak ya, iya kan? Lumayan. Orang kan ada. Beli. Berapa kalau dijual? Lah, ora usah lah, goan lah. Iki gowo. Iki gowo. Aku gelem iki tok. Oh, iki aku ora ono bekas. Iku keramat iku umpane iku. Iki keramat. Ora usah lah. Lah. beli minyak Mangan kok iki gratis iki. Apa beli minyak lho? Kita kok. Banyak. Beli minyak. Aduh. Aku buka mata semua dah. Ya sun. Tinggi. Iki masuk kono. Yang mana, Pak? Go, kabeh. Aku ora gelem aku. Aku mancing tok iku. Oh, mantap. Kawan. Iki umpannya aku gelem iki karo iki tok. Aku ora ono bekas. Keramat. Keramat iki umpannya iki. Apa? Ora ono plastik. Masa kerja mencolot iki. Aiku dibungkus. Baju kok. Ora apa-apa lah iki lah. Iki. Mencolot iku. Mencolot iku iki lah gawan. Anggone nanti kan? Hah? Anggone nanti. Manggone nanti Yompeng. Yompeng Taman Mewah. Oh ya. Hobi nih. Tarik sedap lah. Iya. Bluk. Iya iki gede iki pasti gede iki kan. Entuk kan. Mangan pokoknya wis oleh mangane ala wong-wong akeh.
Pokoknya wes golek konten, wes oleh konten. Konten ya? Ah, Habis buka apa, Bang? YouTube. YouTube. Iya.